kembali suasana Al Ibro bersama Kendedes Production, Widya Audio, Sohib Faruk bersama Al Ibro. Tak nyaman ongku, tak nyaman andi bine dua tak tenang ongku, tak tenang posong pikiran tak nyaman ongku, tak nyaman andi bine tak tenang ongku, tak tenang posong pikiran bila ngebel muda ni serkase tua, bila ngebel tua ni serkase muda tak nyaman ongku, tak nyaman andi bine dua tak tenang ongku, tak tenang posong pikiran. Terima kasih Umi. Ya boy. Ha, 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 ha. Sambil joget Umi. Bila betoki nafsona makeh lema abinia bila betok apa cara lakar seneng kapikiran bila apolong sakale berkatebun berai tak nyaman ongku, tak nyaman andi bine dua tak tenang ongku, tak tenang posong pikiran. Atur sekelangkung. Allahumma sholli ala Muhammad. Bila betok binafsona makir betok abinia bila betok apa cara lakar seneng kapikiran bila apolong sakale coba meriksa kaate aku kalau kadeje benar tak nyaman ongku, tak nyaman bine dua tak tenang ongku, tak tenang
bila beto kina sona kemakin lema apinia bila beto apa cara langar seneng kapekera bila apolong sakale cuma maring sakate lako kabekatemu tak nyaman aku tak nyaman tak tenang, aku tak tenang, mampu sampai lanjut Umi, Lanjut. terus Ki, oh lanjut.